baby ako. It is okay say or tin so one kwa. Na asana so ayedin yes an ope no etu won so owu dan so nim no correct ho an net na be esu because oni baby eti ebesere na mofo se mo mfo ma no nka se muntu mo mpe baby mo ntena yenim so mo doso na enso yemfa force bi evacuate o mo yemfa mo nko baby ye no correct if at the end of the day no enso ne to na fa mo ne o mo ma oman no ene dia bididie ebrei anti Akosua won se Ghana fo ankasa se bi o ya so den kaka ene aso den no because plots na wokoto no onim se eye waterlock area nti wo kwa akoto ya fele wo si fie e wo so obakore ya fele e hono na nke sumuna nso ya fele wa utimi hu se ababia akoto asase no nsuo ho yes nsuo to ho bekwa ho hiahiem sa nsuo so yensi ne kwan won na wa kwa akoto asase no na ebi mu so wa eya na omum busam da bi woto asase na wotua wie no ena bi echi obeba bi say yesese nso wa ha ni sika nso akom wie eti ene yes ene mefa no sa but na wo de won kwa na eba beto chacha eti eya na emu oya enura de ye mankrofo bi ya akọ mo majapade na omo niema enura me nya videos bi hwe na areho pa areho na yemfa konya nsusu na yempa yetiefo chew kakra ye adwuma kakra bi ewo ye transmitter no nti omo tie ewo radio so no omo nyaye omo fa nche ye adwuma bi ye nhwe ebre kakra bi no ye betom live omra Facebook eju de bra Facebook eti mo hwehwe ya mo hu ye no ye ginam Facebook ye ginam YouTube den eti bra na ene ye mekọ nakra na wahana ye fidie no ho adwuma ebrepem na betom clear eba na pabene so ama matie ne yie pa ti said the jungle na kano no aji baabia eti afam trending story be na wo na we adwan so fa na de mra ma trending story no kura na wadi kan abobi so no eno ye de ya nso na etoye anya nkranko kumasi nyina kumasi jawa se meti se kumasi nso yiri wo ho na ye menwa because ye wo mi kumasi me nyina wo kumasi me hu bi da si nsu ato kumasi yiri eba be si bra meti si nsu ato ama kumasi yiri na me se na ba ne se ne yeti ne se ye no ne se na o mo nso anya bi onso anya ya bi o mo anya bi nti na bi kura ne mo se bi a na na kwa mbedi akoka se wo de po be ko ho no na po no onu eyi ne kwan akọ na so nso ne ato ye ne se de na Obaapa e boso no o de o sarcasm de ne ka sarcasm ati sarcasm de o ya wadi o na grofo de se baby ako pono na asasi eyi wo kuma se no na so ni nyina kwa besi de na Obaapa e boso no baby o ho ye nsumna na nka nsuo de da ho kane no na ehu se anya hweye wo subontin bi no ne ya fele ni nyina ama na hwa ye afie ya totototo wo afa ho ena nso ye sifie no a se de nka kane na yetimi duadua grass no ena ye to ne ties Sompa FM nti ye to ties na nsuo no ho na nanka onam na nsuo to no wo pe ba bia fa se tie bia na wo yiri on ensuo so de wuntimi nsi no eni ade ba bia onam no se wo se wo pese wo si ni kwan no afa niema angu ye obenya ba bia fa sa ha no onam a obefa ho eti sa wo se wo mpese obefa ho de na wo pe ba bia ma na no afa ebi agata bi no afa no afam drainage system bi no afa na sa wo be jan sa de ono betu wo no wo ma wuntu ne da ensuo ensuo ni ade nti me hwehwe ye na me de kokompe man bi a me call so man twa photo e ho no wo mo tete nsuo mu na nso wo se nsuo na mfa ho ne se de besi ayiri ene nam fie no ntem sa na e ko wo mo de kodo ne nam so na asa ye fefefe na nso ya ha nsuo no to a nke ye japade no onye ba bi mfa nti eno no e trend pa afi Obaapa odum se se efiri se mampani so akofuna mu so a ye besi sabre ye nyantua ne kada sa every January 7 o say after inauguration no kura ye ntua ne ka premai amai ade eno so ho se sika ne ye January de wontua mampani ka mampani obeso donate Mahama Cares no kura zanu aka oso obeso donate Mahama Cares enti ko boss say kura se o de be ko Mahama Cares na nka ese wo mutua ne kantem na o de kom ye hwe ana se wo mfa nkwa ne nso o se besi ne nsa nyankan na katua ya eno nso enenam pa agenda 111 Apam Dada ne ye se wo yo no sa agenda no me kai pa wantimi anwie na
Wenye. Ebi aka nsensemu. Ehintidi aka nsensemu. Na mamu abi ache wo mo e wo kaso ha ya. Adentia. Wo mo kwetwetwe ayo horo so no bi. E wo sa agenda 111. Agenda 111 de of ankode no. Unse apamsa wo be hwa Yaman Penny His Excellency John Dramani Mahama Sama Obeko na wo si secondary schools bi. No kra. E-blocks no. The e-blocks no wenye ene okoye aban ne ba wa meto so. Oh. Ena say aban we so kon agenda 111. Onu susu si hospitals. No there. Oh nkane kese. No aban na nto aso ne ntina double track beda ne kon mu no. Na besense ne. Ena ma double track ne ba. Ne so to aso anka double track dia ma. Oh. Ena say agenda 111 no so we mu nso anwie. Ye best man pedi we de onto aso. Onto aso. Anse baby e dan na drubie ye sika. No correct. Won say hospitals ne bi wo ha wo mu bia no bi wo mo amie. Ena bi wa ye bie adum pempenso bi. Eti sese aban ne to aso mai. Emma obi mfom so bi oyeye no ma ne meye won so mfom so. Oh yes. Won say ye nyina ye lene na ye better. No correct. Ena de enti kura so aga na fotu Apam Dada ne say e bia ne adwuma nso wo mo ani tu no mutu no. Eti won so ye adwuma be so Ghana fo. Na de ba ko be so Ghana fo ni say baby e di sika ko wura no. E ma sika na nhye. Ma mra mfa so. Ma sika no mra mfa so. Hospital na ye si ne e sika. Pa. E kwan na ne ye na ye nwie e sika. Ofanko barrier e kwa amasama kwan e sika. Taxpayers money. Taxpayers money. No correct. Eti e besre. Say mane nyete say on say predecessor aban bia ba uko wachi kakra mampani dada kofo baaye affordable housing wodrum finfia wanwie aban foforo baaye wan to aso na aye den of thieves ekwo wi ase na akromfo na age affordable housing na tanta so obra ye sisi ni yi a enka dwumafo be kwa han ye betimi atunton bi eti progression any continuation there aban bia ba won fanya na djuma if say your man sika esan say we aban na ba wa metu sika obetoka no so oba we inherit o sa we inherit ka no inherit sika yes any infrastructure na wato so na ebi edi abam enti mempene ne na wato so amaye enti wo mo achi nipa mienu say wo mo kwatwetwa aye honro so na ne na DC yewura bane ne de to so say emabunu no wo sere wo mo ada aban ya abai edi nyuma eba enenti wo munyai matiu makao ne red ye wie de ne mabi no mba no na wo matumi anya so mfa so enti ko Obaapa nso na ye trend and so Obaapa beba no obi di the birthday wo dia for Facebook live Ghana today ajiba bia we dey ya ye nua abake no say what the happy glorious birthday Emma Ora Richard AJ Cranting Ora Richard AJ Cranting also oye wuntumi correspondent to Western North region in terms won nimne pa on na boy den etiri ho no sa minim no ma hu wo ne pa pa boy eda ne tiri oye na demna mi koko bejo wate me ma yeto koko be si wa ansa na oba etimfa obi be se was something e be dinu wanse be ja wo ko and then so AGYA baba besra serious enti abake the glorious happy birthday ma Richard AJ Cranting was say where you want to me correspondent Western North region yeah the happy birthday and also so wodofo bi did the birthday when you be did the birthday wo baby did the birthday wo kunu wo yere bia Fabra Facebook live sesia wo de buy baking kind amount na akua mo aboaten Ablekuma Central was say good morning Akosua nshira may the glorious birthday Emma Ora Ebenezer Owusu Amo o chemso Ora Ebenezer Owusu Amo did the birthday into a wishing happy birthday o say Nyankopon nshira the man say wonya fantastic celebration we fi na akua mo aboaten Ablekuma Central ono na ediafa Sompa FM Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na wo this birthday no wo de amano wo wish no a fantastic celebration into Obaapa stories bena weekend you so what the boss ba ko yare hosem ya yanyum tuni dada kedi dada kwache obeye sama ni kokoya sama num ama menti bi anom hausa kokoyi kafra abrantie oko oyare ya na yes Friday no efiada no na o yes no wododo no I think say nwumemu na na o yes no wododo no nti ne manager efa no but as is no mo de so born ebo taxi driver wo mo fan so on fan nko ayasabia ai nti yes wo ko no hospital na o yes so de
Dada K de ekono o se won onko na oye public figure oye star into no sa hospital no kwankwo fo behwe no e ma ne de no ko hospital for why na cancer no the manager say yes all grant interview to the okaye no o say taxi driver omofa no wono e delay e kwan be so no fa so delay hospital mo ye se omode onfane nko no enye ho no de ne ko ye also ye public figure why na public why na ka so ye no Dada K le driver say Dada K ni ye public figure e onfane ko hospital and de ne ko ofofro enti emu traffic ne ade e delay wo kwam Onze assembly manager ba obi a so the manager no what the taxi driver no say o delay at the hospital na di kan na o de Dada K di ko ho na hospital ketwa na yes until onu say e say at least o de ne ko ho sa me va chawati Matias e na onu so say we public figure wa gidi nti o de ne ko ba bi e say you no cresa de anka me ni ebusua na anka yes driver no anka me the driver no be famra kwan because me na me ebusua na me se fa ne ko house there bi e de adwen be na wo wutire we manager na adwen na semo o kan enu na me gina so Matias yes senka me na me ebusua na de but enti arewo anti Akosua Apam the weekend di ai me pani nyumpa me ka say on say me bo live band okay me plan me kan ho se ma kire agya me prophet Mango Day say eya obo live worship na me say me ka kire say Obaapa me bay na me ka me mfa ko me bay wo tonyumpa gospel ni ade live band obo live band wo tumedi bia say kwa bankra yes yes party as wedding as Daddy K di asema ade atwese adetia abusua no 1 week omo me bema na to Dada K di nyum ba ko ama me because we feel no me pese unsa obo life obo both gospel hip life high life ni na wo bobi oba bia etina me ka kire prophet Mango Day say o mo onfa be banamra no be live worship ni bi and wasa be pie nkran yin so no minim se be live band worship live band bi ye de na ma no ye be ejuma ye be pe bi na what aye ejuma eti yi ase no ogina ho o kan news na no ogina yi ase no ogina party ase eti wo say wo kansa wo pe na jom we de me ne apam be relax ma ye ni metie for ma ye Dada K di ye kai ni new man ne jom ba ko okay so le nyomo a what today my heart goes boom boom okay pempen so amedre mi ya wanu nteso pempen so amedre mi ya inso ajejo me bo ode be kam ya me yemra na me da wono na minim se enya de amesori o apetu pray mi di me kwechisheme nanso mi so nyina ene yare wo ade de wo mekom ade de wo majenty darkness in my heart cause boom boom Miss Bakwe o so see mi bibini mi bibini ma bibini o ko baby afamiko and I know I say no no so I say wo sa slow tune as adofo bi mo hye na mudi odobi oba ni okunu o sa kind of ade as o yes mebu ni bedwa wo mbe sa wo o ka so oba ni okunu di as oba warefo aya warefo mo ade anya plan twiasa o da bia promote plan mon ka ho mo nya ho saso mo pa mo nware simple na mo ka ho simple mo sha mo so munyi mo exercise self control okay kopim se mo be ware na wo ware so amenye dia ware fo ye na wo ware so amenye dia ware fo ye okay so ati se Mango Day wa ware Jeremiah wa ware me ma ware Apam ware systematic mon ka ho Obaapa mon ka ho AGYA mon ka ho Godfred mon ka ho Ransford mon ka ho school fees wa ware na David so ware fine eti mo ware ye no mon ka ho ye ntimi nti odonyum da mo ntimi nti odo ho se mo
twan mutie gospel no enchena Yesu aba na me mutie no nyame ya dum na mo wade a na mo ko honeymoon no na bia wa pe dada kedi nyumi anase dadi lumba wonderful na jom anase bia kwadwa ntwide na no de mo bedroom strategy na Celine de on betimi ati sisterhood abada sisterhood mabata ya bada ama sa ai woni yendili sisterhood ayemware ya sisterhood ai yes single ya bada mo shabo ni kwasa mo bada mo shabo ho so brotherhood and sisterhood yes mo nche ya kopim se mo be wifehood and husbandhood muni mulemu okay etinya bevina bibini emema na omawara na omo ne manhood o emema na omo ye man husbandhood okay enti on a more serious note so Obaapa ya rehosem dada kedi dia to no me kai se nyumtuni na owo kumase ana omo frɛ no pozo ono so se wo free moye me ya pa de na otoguso no ai na obonwuma na nyansa wom na cheyete ya na se wa free ebiso wa hye ne ho akomfo ebiso obi na hye ne obi na kun no ode nsen ho ensem bebre ye hu de ekosi ye besi ne ye nwum tofo no sanso na de me bone dwumidi ye mobrasam yi Kofi B Kofi B ya Kofi B so wo se ya but Kofi B yes ewu nso ya anti Akosua mame fa dada kedi adie yi ene yahwefo enkasa wo ewiase ayewe obi a wo problem sa se wotie dada kedi ni interview ye before na wotimi se papa no na o go through a lot na o face problems the interview ba kokra me hu ya pam no say presenter ne busa ne say adenti na onko Germany biem e no say o de ka odu Germany e be china to kakra na sabre no oba won ne won ba wo ho no na esen ko de nka bi o de akwada no ba ko esina ne mbato no so wo nware no yes and the mre bi so metie ne interview bi kwan na ofa so ka safa aware ho no wo say be me advocate for marriage anya me de because now say obi a wo promote mpratwen ne ase masam ne ade no say be say anya me de dada kedi de minimini pa Sir John nyame mfa ne cry say owu ye ne yakobo live band dada kedi ba ho kra na melene etimi kita hudie na me penasem pa but me share no Obaye bandstand no ebeto nyum kra ne ade nti oye obi a no wo hwe ne ho so wo hwe no wanyi pa I think say wonya 60 years old wonya 50 I'm say 56 me yes eko but na uhuna o say uhuna o ti say hwe ne ho ye but te say the na make say problems challenges no abrabomu enema no na wo ye nipa na wo wa eye jibibidi menka se me de media be yiye ni wo menka se wumboni bi eni and menka se me tietie no and the interviews be about nyema no ka se wonya me ni and na tie no that moment am ni po sa interview nam abrantie ohia so obi abema wumboni na enya yeah untimi nkasa wonye bibi ni untimi nkasa se ewia se ha o se onfa ne ni hu nti no onjindi dabi Osano no. Obeko obecho say obeyi o. Enti de nyan say obabo ho ban. Se bia wonsom nyame ade wosom no. Make sure say odo won be hyemu ye. Se Nyankopon so na wosom no a. Na wosom ni ye. But men ka se bibi ni ho. Bibi wo. Wonsom nyame. Ai, wosom hwan. Ono so na bo ni wiase. Na otimbi. E na make say untimi nkase bibi ni ho. Bibi ho. Because kayen to puna na say yen so daye Nyankopon ko ball no so wonyin ni say na why na ball yeah one ball yeah one man hu me etina because me hu ni interviews bi ma me hu say wo hia mo akakra because obia wo was spiritual blindness no da bia me kase obonsam ne botaye mi no obi wa say bonsam ne botaye tu ye di kan say wo ba die di say oni ho yes that's true. Dia bonsam dia ba ko say wo bagie di say oni ho. Etimi hu obi a ogi di say bonsam ni ho you are deceived because dia wo pe no no. Da bi opese onya wo na ho an onya wo. Na dia toso mienu
ube kasa nyame ni ho because nyame ni ho a ho na beboa wo and it say wo ni boafo you are on your own Obaapa na meboa say wo say nyame ni ho de e wo ni boafo you are on your own say akonde ba wan na you chi don bofo a wo beboa say nyame ni ho de wa wo be gina no enti wo so wo betine wo tamfo de wo tamfo na wo hu no wontumi wo tamfo na wo hu no wo be date mi na ko wontumi se wo se enti bunsam ne botai se wo begie di se oni ho na begie di so se nyame ni ho na de opese wo ye wo no watimi ayo sa wow I to say akwada a one ne maame tie na akwada na ye bibia ye ne maame ya de bunsam pen se maame ne bedomi akwada no yes na wonya kwai because o maame and o papa na ye o covering no correct wa wofo o mo ne kata wo so enti de open se wo ba ne be ya de bia ye wo ya na mo wagina so no adome akwada no fi se wonya dome akwada na enema mienu na pam asie akwada no nye ye na wo nso wonyini mu nso wo bebre so ye ye na ebi kan enti akwada enti de bia me ka kira batan se monya botre se wo ba enya dia enya mendome no eye trap akwada no se bi oni jimi mu no wo ya dia enya don't curse your child men keka ensam because the more wo keka sam one ma bonsam weapon a wo begina so one ma watamfo weapon o begina so dia ya wo ba no enti mesese se abate amutie ye ena me ba wi mesika ena me ba yi sei na wo jo wonye ye da wo be breda na me ba jo wo ba nye ya wo da chi ye de enye se wo ba wanye ya wo da chi ye de ma me ka true story bi nchiro papa bi ena ne car si ho ena ne ba ekofa car no koton ye akora ne wa mo ne papa na mane ye okoton car no se de be odiska no ebetu kwan okay enti anye ye and wo dwane frifie aye papa ne ya because no pene ba masem enti oba ene se ne ka na se wo ba me fa se e wo ba kofi ana se e kwa me wakoton ka na di papa na enya botre and wo to me ne ba no wo be bre wo nye ye da yare and ono ane ba wo adan ya ka wo value oba no kra esen kai wo value ka no ese wo ba ne kra no wo value ka no esen wo ba ne kra and wo domain ba no nim e kwa wi ase akoda no anye yo yare bo no ma ne wi ba papa no so yare bo no a na obi eni ho be no yare bo akoda no e ma ne wi se de ne papa ka no because your father and your mother they are your covering wo na kata wo so enti e kwa wi ase ne papa no ne baba akopɛ no na ne ba na ya de ye ne ya ba wantimi ehu antara say yen sohwe ayen sohwe na wo ba wo junsogu oyi ye friend say wo seso yen cha ye pepa enti ebufuo mu no ke kansam ekwo wi ase akoda na anye ye wo wi ekwo wi ase papa no so yare ya woda ho no woni obi obehwe no mesra batai wo ba ni jimi mu no wo ba ebre ni nim de wo fom no wo ba eye wade a eya at the last statement domine da if you say wo domine na wo da chi na wo domine you are cursing your future and you don't fall into the trap the bait of Satan don't fall into the trap of your enemies watamfo mpe wiye ana oba no so e watamfo ana oba ne bia ne da chi yekese but bia sabio ne wagimi enti bia wo wiya wa ade e bia ho kan sem bia ye wo ya but men do me wo ba deficit the moment wo be do me wo ba no na wa makwan be dam ho sa na tamfo de o mu pe bia wo mo mfa nye no enti mesre pa yan kura ye mano wo mo mre ye mu yan kura ye mano ebre wo mo agimi yan kura ye mano ebre wo mo ninimde yan kura ye mano ebre nkwada asem wo mo tirim efi se nyankopɔ twedi ampo no ye som no ye kura wo boy ye no se ye mesom no ye ya sobra tietia no nanso nyame anome ye da ye tie sompa ye ya sobra tietimi etia no nanso wanto ya ntwene ekowi ase ye bone de no me kura ba ye so no wasansoma ne doba ba ko se wo mewu emfanye ye ya deboyefo eti fache o maame ye wade afache no wo nua ye wade afache no wo kunu ye wade afache no wo yire ye wade afache no wo ba ye wade afache no ena me kunu
wotia ware yase ana sa wone be ma ne kura jaya wo ya wo ma papa wo ye wo ma papa nyokre enti dia wo se be ma ne dia ye wunti no wo ja no wo ni ja na sa ware na gu no wo dome no wo ma papa na wo dome wo no na wo nim say the sins of the fathers e konkoda so enti wo dome be ma no wo dome wo ma nyokre ana wo be ma no so sa wo dome oba no a wo mo ne yem na nkoda ne free bae they came from the woman's womb. And if you curse the woman, if you curse your ex-wife, you are cursing the womb, including the fruit of the womb. And kodane free mobile. Young spiritual wisdom. Who woman dear my young kasakwa. Why am a dear no what domino? Me back na make papa ko wiase One not that akorana ko ono so that for one. Don't fall into that bait of Satan. Amen. The obey obia de bi odia ye obia fache. Nipa nkwa ho hia ese sade na nipa na fa he no ma menya menshi unti na odi nhira no me say nipa na wo fa car na wo wi ahe no ni so no eye more important than the car no atade no wo wi ahe no eye more important ni so no eye more important than atade no nipa kra mu odu se nyankopon ka se wonya wiase agapade nyina na wo hwere wo kra na die no wonya na che se wodi nipa kra gina ho se ye Obaapa se wodi nipa kra gina ho na wo fa wiase agapade nyina entimi eni nipa kra nya se nyame se wonya wiase agapade nyina na wo hwere wo kra emfa so ba na wo so na che se woyi wo kra ba ko se gina ho a okra ba ku na gina ho no wo ka wiase agapade gold and diamond na okra no so sin nyame anim no okra no sombo asin wiase niam nyina but yetimi ka so obi akobokro no ya bu na kunu akowia mo ba fo no ya bu na kunu enti de nipa no ya na nyo ye justify yes but you wo so be wo wi ade o but ne wo jai because wo nya second chance second chance wonya yenti ene ne wo bobra na kasabre na wo wi ade ne yekunwa e kana wo ho wo boni bia wo ye nyame ne wo di se de wo boni siti a enka wo ho ye besre nipa ye ne wo nam wiase bi mo mre wo nimdiem obi ye wade a ma okra ne ho hia ensen saade no ma okra ne nsom bonsen watade no ma okra ne bompa de ma ne se nyame mo ne ne nimie once say nyankopon na nim how to deal with the person but so bedumi obi di apam yenyim free abram nyame nshira ma amen your words are powerful Auntie Akosua your words ni ma so na no pay very powerful me sure say etiefo ni arefo om de be adwuma tishu ne ye maame nom ene ye papa nom obi bufu a ensem obeka no sebio eye ha adwen ti yemfa Auntie Akosua afutoi ebia na wonim ebia na wonim ne what enti ka ho na bra Facebook Sompa 106.5 FM akra enti faye adwuma fine koi menye saade ne bi yenkwada no omo yia abamo mienko ma me yeko na o ha me die say papa de o kan no na ama abane sa no because na o wonso o papa o ai na me so me yes me wo ka ma no se wo ba ti se wo ba no na say ka bia ye ma na me gina nchen you papa sam no ka na abam ano pai ma me fa the daily gist the bokrata na ye mfrinsam na se na wode yewura kwabna dubu ahemfo ni aba beto akire me hu yewura attorney general yewura Dominic Akrotinga yene wano nso mfuni de akire no okita na cross no yewura Adam Ntawakili wano nso eda habi ena wo se Ghana Water MD ena wo defend spy chief yi over 1.3 million monthly payment to national security and pay krata na twa ediaba na ora afo se won mo cases no se wo mu bie so twade kese pa edakrata fa etoso miensa anopai eno nso ewa ha na yewura adaji Mahmoud Baumia Dr. Belbo nso mfuni na dasie yi ena awode atoso HSSC wo hwe digitalization no babia atimi ehuredura obeka se bibima ye koyenim na ye koyenim nso agana edikan pa anopai eno nso ewa ha bia ye boso ediama yetiefo suspect we wono mache no ewo kotoka na wokura niema bi mo sa niema no ya sada bo no boa
yɛsɛ yɛfrɛ ne ganja na yakata n'anim na ekutakuta no a anoponya delegates de bokrata edaha Mamenfa the new publisher do bonkrata no emfa ento so the publisher ni must say woni pa miensa ya one more eda one more see Dumso is back fear grabs NDC MPs not just say Dumso do NDC imrashe bedwefobia wo mo eye miensa wo mo chese Dumsa na saba na baba no ha adwen ye pa wo mo chese wo mo empesua so wo mo a wo to aba edi yi wo mo no me cheti memfo no se ne wo mo kasa de fa Dumso no na yade a ha wo mo ase wo mo twetwe wo mo an na nanse a mo ba ye Dumso ahyase ne ade Muhammad de anima ne se Dumso wo bo Muhammad din ya na chese Dumso na ka ho wo mo chese yade a ha wo mo a anopai the new publisher do bonkrata no enso ede aba na krata for you to so emienu wo the new publisher wono mo a yese abrantie bi a wodi mfihia no eduasa ensia make say quarter share se wonko de fiase ne form akomako wahane edueno 120 years I not to say oh Mike no ewo ai enti ara wo pa enti me boni se o ya se mo ene no enti sa wo hwe the new publisher wono mu a abranti a ye friend every year Dominic ya wodi mfinhia no eduasa ensia ya mika say court ahye no Kumase high court na ahye no ese onkoda efiase 120 years na cha se ninkoda nyina life imprisonment ni nyina ni se wo notorious armed robber cha se atagi kra che no a o che ne se wowuo wo bokro no amakro no eso fefe a anopei yase Kumase high court ahye no ese onkoda efiase na presided na nipa wono na preside sa case here Justice Abdul Razak ne anano yawada no me bosu de na to so du enum no na sare wo semi esi ya wo motena asem na eso na me ka say Ashanti Regional Police Command Dominic free ye say wonko de fiase esan say 20 November 20th 2021 every year kobo kro no wo Kumase atasamanso ya eno wo wia sikai esombo 1500 eno ne danchan ya wasanso wia mobile phone laptop ne ade a eno nam so ma wo mo ebo no sa kwadu yi eno kwadu bebre ka ho a wo mo abo no eno danchan ya the new publisher wo mo a ene ya make say katafaya to so ebienu no yase ekwan ya fa so tua Ghana fo no titru ni aban adwumayefo ya kwase ya ka ho bi monthly salary yase bosumi bia na yetua yeka o se ko obi man so a UK ni ate yetua in hours eni obi man so mo abefa yesika no kodada yetua in hours just say hour bia to say ye wa hai e bia wa ye 2 hours ya 3 hours ya ni amakel ye du sika mo na wo ko baby na no na ene yase edwumayefo no ya hye obi a wona wo ye CEOs we enye abanye adwumayefo nko a private sectors ni adade enyina eka ho ya wo mo chese wo mo nye no hours mom na entimi emboa na nipo kasa ye Dr. George Smith wano acting chief executive officer Edema Fair Wages and Salaries Commission wano this asimi atoja se wo se ye train in hours a ebetimi aboa no pay the new publisher do bonkrata no de apa. The National Democrat or the Mampeni John Dramani Mahama Mfuni Ababetu Achirin was say media review budget na de chen eba na yenhwe ensamode ewom anopai edaha wode owura vaka bama wo Mfuni Ababetu Achire na wode ewura chachuchi kata nso de ato na wode ewura tado sorry wono nso ne de Ababetu Achire no wom so wom ye sorry pa ewo sede yesi atwe maame araba esaba tokono one modern asense ensembinu mum anopai krata no etwa ya wode aba eno the National Democrat na ni nyina echi no mamemfa the inquisitor Democrat anto aso na efi Obaapa mrem wo se yenka ne anu betimi agina so de a ene na eye niema nkura bia ene nti yema kane ne nyina so ye bra NCC koso Yero John Aboagye Energy Minister
ɛna wɔka saa asɛmi na wasan so de yewura special prosecutor kisi agyaban ne mfoni aba abeto akyiri ne wɔde finance minister kan yewura Ken Ofori-Atta wɔno nso ne de ɛda ha ɛna wɔ se wobɛba na wo mma wobusa yewura Ofori-Atta sɛ wɔbɛba na watotona no anaasɛ wɔmma mmra ne yɛmfa mmra ɛmɛfa no ɛno ɛyɛ de inquisitor de bokrata ɛso no wɔ Mamemfa Daily Post double krata no ento so Daily Post ha say yebeka say suspended chief justice ananse enkane okay we suspended chief justice mame getu tokunu ene ameka say wonim say Ghana mampanyi epaw abedwokuo bi a wo ye say wo montena na asabro ho na fe wo mbobo ngu a na se bubo no na chese emra nso e wo ho no na meka say chief suspended chief justice wo mo say ase katase shebi wamotena mo no ne nsabere so no katase she proy kankan ene dwumdie ekoso wo bra na woye Ghana ye chief justice eno ewo Daily Post do bonkrata no katafa ye to so enwotwe ene enkro no eho ena ewo na no eda nchen so Daily Post no mo a Ghana akwakopia mu wo Burkina Faso ya meka say Yera Thomas Sankara womo akwa pau dwumadie bi ye no potokase bekase statue chese ni mfonyi a womo asie edi hyede monyam eno so danchen a agoprama pakre park ya womo aye ne kama kra ya womo edi ne din atoso womo ehyede ne monyam sanse edwuma pa wo beye ye edebo a Burkina Faso ne ntino womo ahye ne monyam enam so ema Ghana mampanyia wontimi ankobi na ebom no oyimpanfo eni ntini atwotwo ru a womo ehye nase ema womo kopie mu a dwumadie ne etimi ekoso no pay the Daily Post do bonkrata no enso ede eho amanebo ede aba na yo mamemfa post no enfanwe mamemfa story way enfanto aso good afo ede betu dwa se esanse ye sidi no etimi agina ne naso abra ne ntino woma oton spare part just ubepiem wo akra ha se dia aboso okan ene okan hye ohun ehwo na omoton spare part no wo se wo montete so aboso okan yes wo montete spare part no so wo montete wo moniama no so esanse sidi no etimi afa ntoma pefra ene mo mpanyi John do amani Mahamantino no ene na aban ama wo mo aye adwuma ama sidi no etimi abafom de a e wo se spare part dealers no so etimi titi wo mo niam no so a eno adakra e wo ye kase bomo no ye ne customers ni bi edidi nkomo spare part dealers no edidi nkomo wo mo cha se nya de a wo mo betete so wo mo sidi no se de tie no wo mo nim se ade e beche no na ebia sidi no asaba wo mo te so a e be kan wo mo ente dia wo mo ebetete so a anope Daily Post do bonkrata no e de ho amade body aba na yenka etiefo se enche bebi ahoma no na mabamu bi na afa Facebook live on so madwenche ne yakenkan yes Sompa 106.5 FM Accra lines me enu edi ye adwuma no ye 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 and 0260 196064 and no any line say dey be Apam Febibra and the custodian da bokrata na eto aso wo de owura Prince Keja ne mfoni aba beto akire na pani hwe mfoni esan da ne nchen a na chese galamse adwuma pa na wo ye excavator ni pilo dani ene afidie mumunu ntuma hodo na aboa no na yese wo de mempeni John Mahama ne nua bidin ene nam na se yakokwoche afidie no a ayese mempeni nkrofo ene yese adwuma no yaso ne penchi ya no pay the custodian da bokrata watwa ne mfoni dia ba beto akire sanarugu mrahye badwani nso na wakwakopa classroom bi ho ntama na ewie no wasande scholarship ko suku kwa ede episo eda kratafa toso mienu adaji Mahmud Baumi adaso a o Cambridge ton ya Africa digital agenda no wo pushie 80 lines ye dey adwuma no 0260 196064 and 0260 196065 hello hello good morning me pa che fra say isira the me KBBB me free bunu is capital techimai techimai mate KBBB ye tie wano pay yo na men kan wa anapa we asama o kae no no kwanya me anim ni
stress mu yi esisi abusia ekura oman ema nkwala enya nedi ni sei ahoban bo ntinyame hira amen alfa wenti no mami chairman regional minister na ma chairman regional chairman omunyina se bunu isi nkoso nti omo ma gese ombaye ni yi na mi se mi se me kan na eki ema me arabatuko no nti ko resign na ye tie because never buffalo home I want to pay for the come out of the Ferdi Opa, 80, Bishofa, a what until we choose back. No, we didn't say we did for that. Now, yet then, because we be new year somehow, they put the Sinibay, now, Kawa and Nihu. It is a Kawano ever say, Wabraponoa. No, pay no Bokono or town, baby, because who say, we are dear, Nipa be anywhere perfect. It is a young one a person to be a Jitum Minia Yami Sompa 106.5 and then some way, Nadano, a general, yes, I don't know, name for Mankana, my name, name from Ginaho, any down comma, Yenina, your money, Yabusia, Ombadu, Ashira, Antino, Udin Shirano. Amen, amen. Mensume dasi. 0260196064 and 0260196065. 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me pacho efra say. I'm pacho friend Kimpozo because of tonight. Yo, Kimpozo yeti yo. Yo me da se mambo abaso na me chane ai papa ma ba no so. Then so idi attack papa. Na topa. Astopa po. Ena na mo ka bon pa se ma a entebe. Na ense aja pa de gure. Me ko dimiso no. Today president dimiso de ese ye ka na aba be ye ni u. Ye bo Sompa 106.5. Because what is true, Ghana for the tune far, I do so. But what's the number? There's a 4 months in when there's a do so Kuana. Everybody has to be encouraged yesterday and again, minister. Almost 2 years, man, doing so here. And for the sponsor of Capra with Chief Justice as well. But the ministers are. Mama Quatrasu, the Chief Justice, why no pass and the other 2 Chief Justices, why is it? I've won a chrono. I want to find myself, but still my Ghana Friday. Ain't the idea in the play on Pazomede, or we use the Ghana Friday, or move to the swamp, or my uses. But Chabwane and a president there, a chateau, Ed Kenya, that you never cast or buy an over Chief Justice, and also M1 for Scott career, and this year. Mate, me dance 0260196064 0260196065 na yenua oyene na mensa jebi dia wodi aba o se me enjoy show na pa adwuma pa ene adwuma so ena monye. Hello. Me ba cho ye fra wo se na free he ande agwaza ba cho original po me de unya me ka se free Sompa Techimai mate yankwai ande agwaza say ena na me ka se afidie no ne mu ya je se de mu da ho kre muda ho clear what Techimai oh ya betenenka wie Techimai da mu clear na me no ko nyankopon esira ho ya dase o kasa ehye ni pen kran papa o nya kasa pe na ta me ni pa no nya ahomka foforo amino we dase nya po ya na o kasa ya na me ni pedwa ho sin pedwa na dane ama me oh ye de nyame ese nyame chira kwa radio o mo nya kese enka o yoku nyina amen anda so on serious ya say what no one saba ku hye unya so na enu enan na aka no show so twade esi kuma se ne nkran e kasa kira o man no to dem fi aso nkoso adoba fo na mo yempa mu jade po abla na yo sabi adwuma kese ya ho a wo se ye kese nso to hwede esi ende pam jade fo na nso to se ni pe hu a Ghana yenye de enyo ade asabi ya o manfo be nya nkwa na yenye daba fo no wo mni kanto memeti so mo ni kanto ko menya wo masam kada ebinu num tramo ko tresti anim na wo na odi ni pa be du ko no won se no wa sense so obi a wo twa na wo konya nkwanhya ma ni pa wu eno de yenka se bin ma wen sama na kana adwen ti to da no person afo e ko ntokwa hu no bi retwa se ka bi ye se no de mo hwenka
Jadi bona ya pamu wono mpani do nine no meza wo mo pa wo do mo ko mu so manya sika no ise mamlo da sa wankwa wo mu nya bi muntu funwie mu wia ya de ko no empanfo fo mu fa kwan ya wo se do mu fa so nda sa na mejeje e nyi wo e ma da ba ni nko no mtramo e da so nkum nipa Mate. Mensu me danse 0260196064 0260196065 na ohene na mensa jebi no se me enjoy program na nkasa monko so anya adwuma so ne adwuma den mo oh my Ghana glorious happy birthday ma ora Ebenezer Wusu amo o se salam down na wo we hello me pa cho ye fra wo sen me pa cho un fam Paul na Paul free he me kasa free to chimai Sompa me pa cho yo Paul ye tie o mpa cho ipa na wo ka say draw for yenye ni yesu obi mu de kamo e kwatena ka ni mu no ono asema o ka no nyina asemben and wa hu bida asema o ka no hu bida wa hu da wani bi de kamo akwatena kam o asema ono wo ka no buso ni bia no wo ka enti nse hunu nkwa no obetira wo ka fonu mi nim ne pa wo tiro basket ko woni bi basket kura woni bi basket bia basket ko woni bi ono dia braben wabo a wo ka do wani bi enu ntamo ko tfesti anim oh say ono ka say a driver for ni bi nyu omu nyina o se ebinom yo menase 0260196064 and 0260196065 yenu na owo hene echampo wo se Ghana today Ghana's most educative and hilarious morning program ho e more de pa o connect all the national headlines. Hello. Yeah, good morning, Akosua. Akosua. Yes, my man, I'm about to was saying. I'm Patrick Wadaro, I'm doing no, Magasu Takonsa. Okay, Mate. Yet you. Yeah, who ye pa? If I could say one more party, and I'm chair for my MP, look for my MC, or what I time. Now, in the Bama, or Tibrida Salaman, honorable that orbit, wife for secretary for the MPP, Michelle and the provincial catcher. Now, I think about the Omokache say MPP AGYA $1.5 billion for her. But 2017 year Muja 2.8. But do show let's choose the 2.8 and 1.5. It's not also. That's sorry Namukache. In the Ghana for Yedika Kachiamo, Manti, do so you know go time and Ghana fancy and NBC for APPIAH, almost say NBC for APPIAH, almost say I found my penny or you have and the Dimson on a home or how much well, where am I? Oh, Mr. Kutia, if I catch a Ghana for say, every time I band of my mouth, Obaapa Mendes, I say, I'm going to do. And I can for that, Okuma, Omokache, for that, I'm Yake. If you propaganda now, you know, this from the guy. Yo, Bemena, Medase, Memfa Fred for me, no, na afe, Memfa, Yenu Philip Ochi was say, good morning, great team, was say, Sompa 4. Moye full of versatility, Brofonaba, or see Apam French. Auntie Akosua ne marriage counseling. Akosua je wa kwa the sports, Obaapa Sompa live band. Any Mami fa de wa ba hello. Hello. Beme na me pa che fro na free. We are Sompa Akosua 5 p.m. Sompa Akosua 5 p.m. Yo ye mo akwaba. Ye tie wa. Mini abam patron na mu radio na ase continue nya hu bidima ye. Ye hu adwuma pa ye nim pan kran de ne ye hu adwuma pa. Patron ma ke ni da si. Mini aba. Je ene mi na ko bobika keka ye amembo won wa ye dia so won sa do na bofodo ye wiasi na na do na aba fom. Enya aba ban pan se papa bi engu akwa so a obetumi finance minister betumi aba se with the ABCD na government na do na aba fom. Ye wiasi nyina ama tapone manyame bia won ye na ma do na ati se ma aba fom. Na me do si e dey for anti nyama so a ni problem bi abeg se bi ni si fo bi ni bo won wa tapone se ye ba ye ya ma do na aba fom na ye ba ya ma do o ba ye se bi o se ye ba nti kura na ni fo bi asen do fifi o fa bi engu kwa so ni ama na wa betom ama do ya
na so won tintim na dole sa jimi sem na to say prayer that same day na opesa be ka Ghana for Mate memfansia mate me da se mebre no aso na yenua ba ko teacher constitution wi amose was CCD appreciation no against the dollar no ensesa bibia ukodwa so anema bo de etia na tie dum so ekoso eti ono so ne dia wode baaye no Nora misida o se onyame enhira sompa team no yenua attack Samuel o se o de aba we chief driver Techimai o se good morning auntie Akosua Apam munyina me hwam live o Techimai ho na me tie mu o se dada KD emu ya papa ena yenua Topi Rebecca o se fatia fatankroma eno ye ne all time favorite song o se onyame mfa dada KD wonfa ne kra ensie no di we ebaaye ena nana wo hene champion so kan say Ghana Today no Ghana's most educative and hilarious morning show program kese emu odan kasa yenua Masawood Kumase Bantama and was say evidence near the dance say NDC has a track record of erratic power supply na say dum so de omo ho ade abedafo em say ebrena so say ye konti Apam what's me chat wona Obaapa fa na de emra na yenko na ye wie ya na Akosua je wakode ena afenso so safo abetena se na omo de tip of sports no aba Apam obi de birthday bia na birthday no de say ama Facebook o makabiye ye ebrena so say ama Facebook na efa obia phone so eno ne ye chire e wo say eba Facebook Papa choye na anope no Chronicles ye nkan eze ya ngoma no etire duana miensa ne nyimu du nwotwe ade na wo Isaiah no e wa Apam Dada no mo Apam Dada Isaiah Jeremiah Isaiah na ko Jeremiah etire duana enwotwe no say forget the former things do not dwell on the past. See, I'm doing a new thing. Maybe before from now it springs up. Do you not perceive it? Hey, do you not perceive it? Waka frasa. We didn't say sorry, and only a verse I used here this year. Oh, okay. I won't say yeah the book of Baptist, Tesano Baptist. Yeah, the book of Ephesians. No, correct. But 21-day fasting and prayers. No, yeah, verse no. Supposed to be many years. Forget the former things. You know Isaiah 43:18. 43:18. Wow. And then 19 and only a 5. Oh, okay. And the Chronicle who Chronicle who it who in the spirit. Who sunsum. True. The spirit is one. Obaapa. Yeah. Akosua. The make a chat on say yemfa dada KD we emfanya adesua because se wutie ni interviews that said the mekan ye no nyema bebre wo ma okan ya se nke bia na ni ba ne ho so ntemo a ke bia oda so te ase enti mom yemfa ensua de yentiete ni interviews no na yemfa ensua de wa enta obi because ni ba yensere no correct ye de be ma onwato le patrol yenye ni sanembo mate me dance pa anope obi anko AGYA ho atomic chire mo bianko ho obi anchan wa ha okay obi anfa ho AGYA yanko AGYA AGYA wo atomic kwa hacho kwana so transition ho no a won sa washing bay no etu ba ko DVL phone office no wonyama ne ya na e wa no ho a na ba ko nso so wo baby e transition wonam hacho kwana so a eno so free atomic runabout na ba e wo wonsa bonkum so na say wo free atomic runabout e wo atomic junction e wo atomic runabout no eno na wo fa wotimi ko do midjum ba ye ha no say wonam so na e kwa eno wo wonsa nifa so na wo free atomic junction e ba eno so wo wonsa bonkum so e transition achokwan so aduane papa kodie aduane bia keke mutu banku weda no so ye cool etu kwa de obenya bia breakfast lunch supper aduane mode positive change Madina and ono so de ba se onyame ensha his excellency John Dramani Mahama wodi nsha ne bre no na yenua baako kwaku agye Facebook live was good morning wodi fitakwa Sestos and so was God bless you all debia omutie so mu behia unique voice no matie da wo nyina se yekoyi de na Akosua je wakwade ne safo betena se na wo de tip of sports no aba omu wie ya ye de nyame asem ebebremo ne de first service aba na awia prem to bren so ye de kasebo emu ode aba omu wie ya ne ye de moprasem ye obi ansem ato am so ansa na for God and country aba for God and country ewie ya ne ye de hot bite aba hot bite wie ya na prophet man gode no no so e de third service aba duba ko e kono so ne ye de last service abo ne ye de aba beboa mo nti koso tie Sompa 106.5 FM it is abrede
Black Stars and you say no ayenko. And I'm able. From the government of Ghana National Petroleum Corporation. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Women's Premier League is back again. And the what can one and EJ can one the ratio more the what can one and EJ can one the ratio more since the days of Baba Yara, we've been there. Ghana Premier League is back again. Since the days of Shamokwe, we've been there. Division 1 League is back again. Since the days of Abeta Saki, we've been there. Women's Premier League is back again. Since the days of Asamoah Gyan, we've been there. We've been there. Ghana Premier League is back again. Since the days of Ishmaelado, we've been there. We've been there. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own Ghana Premier League, no. And some fun and Tomapa and Femfra. Adosima Maya Mamunina Muache. Near Sama Mwakwa, Ahaya Sompa 106.5 FM. Sompa 106.5 FM. Wouldn't say a Tanasiano Pasena as a Trinino. Egususen one as a Kwanu Jasu Jasonyasam Ketuama. And I find Yakwadra Crasans and Shuna Gugu. And to Amonia Meresanwa. Just a Bekama said, Musa. Emma won't you crown Share. Now on Quanqua. Jumani yan first the PSA and from a news team no sanse one more boy you may papa me patron no so no Obaapa minute na aduan ensia na wunya dom berema bi no obochi dom te sadia secure sanitary pad and no pay wo bomichi dom na chasanya sam keto amakura na yakwa amana no so me patron hye so say ahomeka hit patch ro wono na betumi de yatuo na afia amana no nsam no yatumi akwafa ne kama enso atumi de abro na nyame na menam enti akwa amanane a wobete nana safo kantanka yes wobete nka na wono so atumi agyeja amanane nsam no enso atumi de agu na ntantem so de yasase amfamfiri Egypt. Me pacho wunim say Africa Cup of Nations no say under 20 tournament ne yadia enro da dodo no atumi ko so but ma me fanto animo say enro na tournament ne nyina da enso tumi ban na wie ma third place games awodo no enso tumi ko so na Nigeria under 20 boboko no wamni Egypt under 20 and tumi si akan ewo Africa Cup of Nations under 20 tournament ne mo na me pacho ma me fanto animo say after the game no Nigeria under 20 SF4 Emma Egypt eba betimu bakopa sebre the bronze medal no Nigeria boboko no enso tumi agye na the final game no South Africa and Morocco and tumi kwasi akai wunim say South Africa S1 Emma Morocco and tumi antibi enti after the tournament no me patcho ma me fonto anim say South Africa and the champions ewo Africa ya under 20 tournament a tumi kwaso ewo Egypt ni mu enti sebre no South Africa and a gold medal no tumi kwadema wonom Morocco ekita silver medal and Nigeria under 20 boboko no wamso nya bronze medal eno ne kakra ye free waba na mayen fantom sa branch and din and Tyron Smith wano and nya the best player of the competition na ne kakra ye free waba wo bowra mu goalkeeper of the competition me patcho ma me fanto wanimo se ekodema branch and din and Fletcher lowe wano esina kan anase wadam adema South Africa boboko no a eno ne kakra ye free waba wunim se top scorer no me patcho ma me fanto animo se Momo Kamara wano ene tumi nya ya Sierra Leone e wano na chese wo sina kan adema wonom
na mame fanto animo se fair play team award no anso tumi kwade ma Morocco eno ne kakra ye free wa bana now yambon wram wo da Ghana football ni mu a na za Ghana Premier League no wonim se games a wodo pinu over the weekend no me pacho mame fanto anim se tumi todwa Accra Lions trafie eto nsa de frɛ Aduana Stars ma after the game no 8 goals to me pie free mu baya Accra Lions share 5 Aduana Stars baba team 3 eno ne kakra ye free wa ba wonim se Dreams FC away and Krobia Kumasi Asante Kotoko and so to me Kokosi Akai Emma after the game no Kotoko share 4 Dreams FC etumi batimu bakopa nana kakwaye free waba Brekum Chelsea and House of Folk etumi Kosi Akai we say Brekum Chelsea we want me afa kwato anyankwan one mo tena fie yen hwehan Emma House of Folk baba share one mo bako a want me antibie na Baseke Wally Stars so one House of Lions and etumi Kosi Akama after the game no wo bia etumi afa ball Anthony Yonku Mame Fanto and say Karela United womu bo crucial game aditia Mediama Sporting Club after the game no Karela United set 3 Mediama eba timu bako pe wonim say FC Samatex 1996 one Bechem United enso ko si one makan ema 3 goals etumi pie frimu baye na Mame Fanto animo say FC Samatex 1996 no one mu she 2 ema Bechem United baba timu bako pe wonim say Young Apostles ekwa way any Vision FC so to me ko see one makanya just say after the game no me pato ma me fanto animo say Vision FC share 2 Young Apostles so antumi antibi na one crucial game betumi atodwa ebra Legon Cities one mo tena fie na one Nations FC so atumi see one makan ho no mu a eno ne kakra ye free wapa na wo bo wram wo league table no so me pato ma me fanto animo say the moon sensam so enso sibitie bibia ne go stars no me pacho wo na top here wo 56 points Nations FC to so mienu wo 54 points House of Lions to so miensa wo 54 points and Akrobia Kumasi Asante Kotoko wo mo to so 9 wo 54 points House of Folk so me pacho ma me fanto animo say this season the anyoma nsadan koye wo mo na to so num ye wo 49 points eno ne kakra ye free wo ba na wo bowura mu bottom line ni mu a ma me fanto animo sa sebre no so atere mai wo na dane da nyina wo mo reto sa se medin KAAKYIRE da sa Ghana Premier League no this season wo ma redraw the free mu a eno ne kakra ye free wo ba na on weekend ni games a wo do ye kwaso no wo se medin ka boamane se Krobia Kumasi Asante Kotoko woni Dreams FC and the Sina kan Emma Asante Kotoko share 4 Dreams FC betimu bako pe eno na coach Edema Krobia Kumasi Asante Kotoko owura Karim Zito wonya kwanya ne sentrofo ekasai. So for now, leave me in peace to work and see the end of the league and the knockout. All what I'm praying for is at least we should either go to double, win the double or win one. But I prefer double. Nobody will see two and say 1-1. You understand me? So for the position, doesn't matter. What matters now, I'm leading the team and we have to do with that. Na anwatchire no ana Dreams FC assistant coach Ora Renfred Domon wono so de kakra eto asese. I think it was a very, very tough game. We knew beforehand that Kotoko is going to give us a big challenge because they were fighting the league. And if you look at the situation and you do a comparative analysis, they were more deserved to win this game, to keep chasing or to better their chances or aspirations of Sompa 106.5. We also wanted to be in the top 4 because potential when we did the calculation. Abusua where kakra ye free waba awo coach e friend say Renfred Domon na kache na me pacho wonim say Baseke Wally Stars so and House of Lions etumi kosi akama after the game no wo bia tumi afa ball Anthony Yonku diemo na eno na coach eye Bashiru Hereford wono and ye head coach Edema House of Lions wono so nya kwanya kasai e chese na ni agiye papa say after the game no wo bia tumi afa ball Anthony Yonku diem. Well, I think it's a very tough. We have come to the end and then we split the point. We go and prepare and then we'll see what we do next time.
abusia na chasa eno no nantantam so no yankon krofo akurokuro so na yemfa amono nsam kakra anso ntumi mama som wana me bo won kaye sa secure sanitary pad no secure sanitary pad eno ebo yechi domo na no paya chasa nyasam keto makura wonim se wo bad ye wo so tumi secure babia e wo se wutumi hwa sane ye beya wa himfie ho se kwaba no se wo bra no so sa no a wo betumi asiesie ho na no yoma nyina danso tumi akoyie enso tumi di ama we bra ye be kwa amono ne yatumi de amono ne nsam no enso tumi ababa som ti obad ye yesi secure wo sansa bosom no so sa no na wa nya sanitary pad papa e betumi abon wo ban free rashes infections ne nyoma ahodo mu a ekwaba no sa no be ha dwene secure sanitary pad me patcho ma me fanto animo se wo ko leading shops ahodo mu a won sa betumi akabena sebre no ye dane ye ho taw na safo kantanka yes bema bano no bema won sin show man san wa ham wodi amono ne nsam no enso Sompa 106.5 FM. So just starting and so our Bibrem CAF Confederations Cup and the CAF Champions League. We say yade uvram and so Europa. Yade ne your Europa Cup and so on and watching our Champions League and so and I'm putting for the Europa Conference League and so every na uvram wa Bibrem ayade no CAF Champions League and the CAF Confederations Cup. Na I'm putting for time some see there be say Europe for no and so introduce and as we Conference League and so they can one sense the tournament so they back academy to no and unfortunately, season we next season CAF Champions League and the CAF Confederations Cup and also 18 we are already CAF CAF Winners Cup and so at the back on I say be also 18 unfortunately we can $25 million and so and abe pocket we abe toss me no 18.5 and no to 70 we some and so free Confederation African Football musam everyone of pay some for and so now we for you to do say weekend na just say over England and then some go to Accra we on FA Cup and so a team as Man City and it my friends Crystal Palace and so a team called the Young Towns and it is a German next city and so I'm Crystal Palace and so on a team asoma e kabako na boy friends breche eze na one of Nigeria masa o je bona to na first no Man City ba me say oh no ma twam say o not say bona lepa na say e that na we team friends Crystal Palace so a team asoma Man City e kabako a City e team na after the game no unum so reference Pep Guardiola Isla na opani no masa nya sam gutan na say we no was APPIAH sign oba City no bra nya sam gutan wa Aboagye na so this season there was our traffic na uhema ne seasons no ya de last season as our England no na say ya de opani no enema so entima amfa na owura fan say na Oliver Glasner also a head coach Edman as one and a jam Edman Crystal Palace now opening this season I Crystal Palace team on so what to follow English and as English Premier League on who follow that Crystal Palace team this season or my partner or the first Australian manager what to win FA Cup or England and as outside the Australia and also some and so feel upon us where they ban pay some for now only say FA Cup Barcelona and our boy friends Erling Braut Haaland one also 8 me take it maku 5,000 and so Edema support the say no mum say boy friend say Kevin De Bruyne rebel last season was opening 2010 say City last 6 seasons in EFA Cup Omoji League Cup, Omoji United winning League and so on. Omoji no Saudi FA Cup and the 4 trophies in Ghana. Omoji Ninya so afraid the boyfriends are Kevin De Bruyne Okonon and I sent one Vanta Fee almost up trophies and so on and Pedumusam for all dwellers now more Portuguese League now me watch out and also at my Sporting CP yes almost where to you want to come on in the Arsenal champions and so on this win Portuguese League and Pedumusam Emma United for now all reference next of Fadi almost next
season ɔhwɛ abɛhu Atletico Bilbao ɛnso ɛwɔ Champions League na I don't know penya kasa me say we Barca for no mote a ɛnya mo de kra no chima he Saudi team friends Athletic Bilbao qualified to Champions League ɛya ni gisam na say ɛya ni gisam papa ɛya ni gisam che say ɔhwɛ Athletic Bilbao ba bi ɔmo team no ɛwɔ na hwɛ Barca ne Madrid a ɔso no ɛya ni gisam te say ɔde Athletic Bilbao ɛbɛkɔ wakɔbɔ Champions League dan say ɔde Barca ana say Madrid ɛbɛgye league ana say ɔbɛgye La Liga ana say Champions League we no minister say we say Barca fans and Madrid fans no ɛya de ɔmo fra ho go ɔmo ne enjoy say we real fans say next of Vardy yes Apam Dada for no ɔmo ne engine sounds we so na and someone if you open that sweaty we do some ati for na Hurricane Edward and so na say a long last on sweat my cap and so na to say we no na just Bundesliga so team but we weekly na we real fans say Hurricane Edward so no et ma de no na say top scorer and so I want to say Bundesliga no one do some imaginative for o tomorrow so na me pato unim se weekend matches no do na so etimi epa so na chenwura mu enso e wo Netherlands Netherlands league no enso abranwe PSV and Hoven omso no ene champions one up edum se emiatifo na leagues na se weekend matches e ba so no say ene city man we big ones no for Athletic Bilbao na Athletic club etifie e ma team fans ne Atletico Madrid ko shene ka ba ko na se kan ma ku mienu mensa 9 e ma won so entimate e na Barca ben se Barca e eduma ka na so na Barca first goal na etima so me ama so no na se boy ne ya adwuma ye mo ase we na Athletic Bilbao na se Villarreal enso etuma ba betiti kana se Barca 2-1 na se 3-2 enso hona no che Real Madrid na che se Madrid ko to Sevilla ko se na kamienu am wono so etuma we so results na enso free na che se we no La Liga mu se na pedum sam ema inati for 3 hours so no Juventus e ko se 2 ema Lazio na se we Inter se 2 ema Lazio se 2 Juve se 2 ma Udinese so no etuma che no chin AS Roma se 3 ema AC Milan inform AC Milan as a free no almost enema hitima head at in terms and at AC enso te kan ba ko no na we no shawuram enso APPIAH na ze APPIAH na jima dia kana enso entima ma to as Friday no na just say dey Chelsea echi mo wi twetwa ma ka ba ko na sai ke no eno reference you and Clever na say Sergeant Ratcliffe enso chima o test sun dai o ahwe no opane offense Ruby Amorim enso so no etima ja mo wi tim no enso so eda kwa no resource ba no na che se ne Everton ese 2 e ma Saddam ten so antimate West Ham e di firma Northern Forest so kutwa ma kam mienu e ma omuti be kanu ba ko so so na say some de e do so na say play in fence na dwuma dia kan so na say preaching enso entimi emra meto aso ahomeka heat patch and American for them na no pay baby o timi ka free bia no so ho we no okwa na waje wo de ten say wuti na ye wo ya wo chepi wo sisi wo batika na so watika say wo batina ye wo ya ho be na baby e bia no wo de pepa so simanu num na watimi na that so free simanu ko ne dusu no we say e be bo wa edwo ya na te ya no e kontime say wo ye ma me mu amoton ne ma odwom ene nuanu ma drivers for no mu amu ya adwuma mo class channel me kanfo ahomka patch na say heat patch and American for enso edamo na pay 0599 802 297 for one swadi yen fa gure mu 7 emfansi memedin e de safo kantanka no pay me nunu aba Akosua je wakwade boati ti yeko na pitin so aba beto aso na nka kuma meka musi wasa na mum ya be na be ntu de anko yi bi na open offense no so for that some can say wadi Athletic Bilbao ebe qualify ko Champions League and so wadi Madrid na say Barca ebe Champions League and I say league no en munyam she egu mu dance wadi Barca and I say Madrid ebe cup say Barca for the pa when is what time was anu a edru baby who can say bi atese enti ase nse ni mabuja ya soro yakọ na ye de Awurade asem afi Victory Charismatic Chapel na nche de abrao na Awurade asem no efiri one mo wie pen se first service no Pastor Solo atumi de ababeto so atiama was this is our own, let's cherish our own Ghana Premier League no emfa ne tuma penfra. This is our own, let's cherish our own Ghana